Tá tão quente, yambula tua quina kwetu. Tá tão quente, yambula tua sepela kwetu. Yambula tua quina kwetu. Yambula tua sepela kwetu. Yambula tua quina kwetu. Yambula tua sepela kwetu. Lungu mfa kwa me unje kisaba mpangwa nchina. Lungu mfa kwa me unje kisaba mpangwa nchina. Bandumba belu tanga babanjilanga mwafoto. Bandumba belu tanga babanjilanga mwafoto. Babanjilanga mwafoto. Babanjilanga mwanabogare. Babanjilanga mwafoto. Babanjilanga mwanabogare. Vana jamie, osha kwa foto. Kuna jamie, osha kwa foto. Andumba belu tanga babanjilanga mwafoto. Andumba belu tanga babanjilanga mwafoto. Babanjilanga mwafoto. Babanjilanga mwanabogare. Babanjilanga mwafoto. Babanjilanga mwanabogare. Yamuna takina kulta tangi. Tatan quento yambula takina kwetu. Tatan quento yambula takina kwetu. Yambula takina kwetu. Yambula tasepela kwetu. Yambula takina kwetu. Yambula tasepela kwetu. Lumbu mfa kwa me unje kisaba mpambwa nchina. Lumbu mfa kwa me unje kisaba mpambwa nchina. Andumba belu tanga babanjilanga mwafoto. Andumba belu tanga babanjilanga mwafoto. Babanjilanga mwafoto. Babanjilanga mwanabogare. Babanjilanga mwafoto. Babanjilanga mwanabogare. Vana jamie, osha kwa foto. Kuna jamie, osha kwa foto. Andumba belu tanga babanjilanga mwafoto. Andumba belu tanga babanjilanga mwafoto. Babanjilanga mwafoto. Babanjilanga mwanabogare. 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 Ngizambote evo mugutala una esikola ke Kikongo yantikidi yetu mumatuti tuna sitwa bateza dyaka unikina wa enkunga wayimbira kwa papa kyako sitwa bula dyaka enkunga epangize tumusone kaena Tatan quento yambula tua quina kwetu.
Tata quinto ya yambula tose pela kwetu. Yambula twakina kwetu. Yambula tose pela kwetu. Yambula twakina kwetu. Yambula tose pela kwetu. Lumbu mfa kwa me unjikisaba mpambwa nchina. Lumbu mfa kwa me unjikisaba mpambwa nchina. Bandumba belu tanga babanjilanga muna foto. Bandumba belu tanga babanjilanga muna foto. Babanjilanga muna foto. Babanjilanga muna bogare. Babanjilanga muna foto. Babanjilanga muna bogare. Vana jamie, osha kwa foto. Kuna jamie, osha kwa foto. Andumba belu tanga babanjilanga muna foto. Andumba belu tanga babanjilanga muna foto. Babanjilanga muna foto. Babanjilanga muna bogare. Babanjilanga muna foto. Babanjilanga muna bogare. Yamula takina kuntata ni. Tata quinto ya yambula twakina kwetu. Tata quinto ya yambula twakina kwetu. Yambula twakina kwetu. Yambula twasepela kwetu. Yambula twakina kwetu. Yambula twasepela kwetu. Lumbu mfa kwa me unjikisaba mpambwa nchina. Lumbu mfa kwa me unjikisaba mpambwa nchina. Andumba belu tanga babanjilanga muna foto. Andumba belu tanga babanjilanga muna foto. Babanjilanga muna foto. Babanjilanga muna bogare. Babanjilanga muna foto. Babanjilanga muna bogare. Vana jamie, osha kwa foto. Kuna jamie, osha kwa foto. Andumba belu tanga babanjilanga muna foto. Andumba belu tanga babanjilanga muna foto. Babanjilanga muna foto. Babanjilanga muna bogare. Babanjilanga muna foto. Babanjilanga muna bogare. Ok, dizambote esikola giyanti kidi. Apangize to awidi nkunga wa yimbilo ka papa teta lando. Wapangie tu kiako yimbidi odiaka. Wasona kena mina widi sito duandinga zao. Sito ondele. Alguém escreveu? Não, fiquei. Lulubito. Não sou digital, estávamos a. Vamos rolar o vídeo para. Vamos ouvir, estão a ouvir a música, depois vão escrever as palavras que ouviram, que frases, palavras. Il demande si je suis devenu un DJ. Tetalando. Ok, tá bom então, vamos continuar. Escrevemos alguma coisa? Escrevemos alguma coisa? Mana... Beluta. Eu entendi beluta. Escrevi, ok. Mano Vasco? Andumba belutanga. Muito bom. Vai que difícil essa que eu fiquei.
Pas de problème. Attends, nengo makese. Mbazi la photo, né? Mbazi la photo, mbazi la Na foto. Well done. Quem mais? Mami, pode falar? Bogar, Não, aqui no já. base da Não, não, de français qui como. Bogarsano. Desculpa. Claro, cantor. tanta quieto, yaya. Tá tanquedo, ok. Ok. Nina, escreveu alguma coisa? Yambula, Yambula. Ah, muito bom. Yeah, muito obrigado. Lumbo também, Lumbo, tá sobre Ok. Lumbo. Mano Vasco, falaste bem, ele diz Andumba, não é isso? Andumba Anduma Belutanga. Beluta. Il a dit Andumba. Ndumba c'est singulier, Andumba c'est pluriel. Andumba. Ok, tá bom, né? Vamos ao nosso PowerPoint. Vamos às poesias. Poesia, desculpa. On va maintenant. Alguém no microfone não tá ligado. A Lina não tá ligada. Ah, ok. A Glória e o Vasco também. Nós ouvimos. Estava a falar, desculpa. Escreveste? Já liguei. Já liguei. O que apontou? Quem? Eu, professor. Está a falar comigo? Sim, eu estava a dizer, o que apontou naquela música? Tu está falando? Sim. Tentei. Yambula tukina kwetu. Tata ketu yaya yambula tukina kwetu. Lumbu ifwa kwama. Lumbazi nanga muna foto. Merci beaucoup. C'est bon. Andumba, c'est le pluriel. Ndumba, c'est singulier. Maintenant, on va passer au slide. Merci beaucoup. Well done. You Diambote, hein? Et qui Congo. Ok. Vamos então. On va maintenant. Je fais la même chose. Un instant. Stay with me. On va. Voilà. Ah. Vamos. Qui est incapable de transporter un fardeau accuse le Sonete. Manu, Tata Kibusisa, on dit comment en Kikongo, le proverbe Kikongo, s'il vous plaît? La quantité Vuninankata. Oh, tu peux répéter encore, s'il vous plaît? La quantité Vuninankata. Tutondele. La quantité Vuninankata. Attends, on va encore français.
Hein, papa, qu'est-ce que c'est ça? On ne met pas deux fois la main dans la poche d'un ignorant. Un homme averti en vaut deux. Kutuazoa mbalamusi zibanga koko. Oh, tutondele, jambote. Kutuzo mbalamusi siwangakoko. Oh, mana makese. Volte já ao português, né? Até aí, faz favor. Quem não consegue levar uma carga, acusa a almofadinha. Um mau trabalhador acusa as suas ferramentas. Certo. Em Kikongo, é Lakwantete Vumina Kata. Muito bom. Que Deambote que quilo. Não se mete duas vezes a mão no bolso do ignorante. Um homem prevenido vale por dois. Nkutu Auzoa Mbalamosi Isiwanga Nkoko. Coco. Kutu zombala mosi isi wanga koko. Kutu é coco. Mbala mosi kaka. Vamos a Manalina. Pode ler, por favor. Quem não consegue levar uma carga acusa a almofadinha. Um mau trabalhador acusa as suas ferramentas. Undinga yetu Kikongo tuvovele lankwantete vuninankata. Eita. Assim também, faz favor. Não se mete duas vezes as mãos no bolso do ignorante. Um homem prevenido vale por dois. Mnandinga Kikongo enkutuazoa mbalamoshi ishiwanga nkoko. Tutondele. Ei, Mônica, que Congo, hein? Tá na moda? Ei, sim, senhor. Diretora adjunta. Pode ler, por favor? Where's English? Pode ler a frase que está aí no quadro? Quem não consegue levar uma carga acusa a almofadinha. Um mau trabalhador acusa as suas ferramentas. Em Kikongo está a dizer Lankwatete Vuminakata. Ei, depois vamos. Le prochain. Ok, por favor, a tua vez. Não se mete duas vezes a mão no bolso do ignorante. Um homem prevenido vale por dois. Em Kikongo diz Mkutu Azoa, Mbalamosi Isiwanga Koko. Muito bom. Jambote Mbimba. Mano Vasco. Jambote Kikilo. Mano Vasco. Pronto, vamos ler em português, né? Você podia ler em português também, mas. Mano Vasco. Quem não consegue levar uma carga acusa a almofadinha. O mau trabalhador acusa as suas ferramentas. Em Kikongo diz Lakwantete Vuninankata. Tutondele, Ngana, Provérbios. Jambote. Ok, a última frase. Não se mete duas vezes a mão no bolso do ignorante. Um homem prevenido vale por dois. Em Kikongo disse Nkutuazoa Mbalamoshi Shiwanga Koko. Kutu azul, ambalamosi siwa makoko.
Ok. Ça va, hein? Tá bom, né? Yes. Tondele, mono. Não é não boté, hein? Ok, vamos cumprimentar. On va dire bonjour à nos amis qui sont là. Ok. O nosso mano diz aqui, mano Kiala Miguel, sabe o que é um botito Tondele, mano? Tondele. Cada qui décide, c'est vous à lire maintenant, c'est en français. Bonsoir aux participants. Je suis heureux de me retrouver parmi vous pour écouter notre très belle langue. Tondele, elle está, Tondele. Merci. qual ponto em que Congo não está a aparecer? Ok. Desculpa, mano, no Victor. Não sei o que se passou. Tá bom. Nós vamos de Tondele. Se tu vou te dizer malongi, masaba aqui viu aquele, que lutidi, se tu vou dizer como jambo. Não sei, mas não lutidi. Tecnologia é como ele diz até coisa. On va répéter la leçon. On va faire la révision. Mana, toma guatoko, faz favor, deixa-me ainda cumprimentar nossos irmãos. Toma kungiza mbote, vou kumututala una tutondele, kwende kundako vibidila, si tu atatamana longo aqui Congo. Mana, toma guatoko, vai ler, elle va lire justement le 2, le 3 lignes, hein, je crois, 4 lignes. Não estava aí. Kikongo language. Yeah, Kikongo language course. Malongi Makikongo Kizombo by Professor Hazok Kata and Reverend João Makondekwa. Ok. Nós agradecemos muito a Papa João Makondekwa pelo bom trabalho que ele fez. C'est l'auteur de ce cours. Papa qui dit ça? Papa Makondekwa. Alors, on s'arrête là-bas, on s'arrête un peu. Vamos ouvir Papa Makondekwa a falar. Vamos escrever de novo, on va écrire encore. Hein? C'est maintenant l'auteur de notre cours qui va parler. Alors, soyez attentifs. Vamos escrever aquilo que vamos ouvir. Prenez note, s'il vous plaît. Un instant. Un instant, bear with me. Ok, tá onde? Papa Makondekwa vai falar. Onde que está? Som. Já sabe como que nós combinamos antes quando tu vai tocar, tu vai rolar o vídeo, hein? Já se lembram-se daquilo que falamos? Rappelez-vous de ce qu'on a dit hein, quand on est en train de passer la vidéo. Hein? Merci beaucoup. Un instant, on va y arriver. Je crois que vous reconnaissez. Hein? Vous reconnaissez cette chose avec en lit. Moi, c'est extrême droite. Papa Makondekwa extrême gauche. Maman Makondekwa est là. Et frère Wiki aussi. Attention, prenez note. Il parle un bon Kikongo. Ça, c'est un maître Kikongo, hein, bien sûr.
Vamos tocar o som. Papa, kumba kunani? Emonizwa umakonde kwa wakonde kama tsingane ye mutu ngani Ainge tefatela kuki. evatadyama muna imbanza kitala iye utukila imbanza katadi dingi imbanza yanga muna mviva kibokolo Lufila lwako. emoni na kongu na lumbu wasefu nsinga wasefu kile nsanga ngani ye nsanga kete nsanga kiakala Kiseka ukanda ikise. ekande kisimoni na kongu na lumbu kise kilumbu ekikanda pe kilumbu osebo emoni na kongu na lumbu kimene wana kongu na lumbu wasefu nsinga wasefu kile nsanga kete ye nsanga kiakala Ewa yetu matoko. Mbangwana tu yenu ambuta yetu msatu na kilongi una yao kwa beto matoko. ingeta diam Kikulu kietu mjambo yetu kuna putu zingi na tu mambo sabo mena ya kitu kwa diambu kivukia mfunu bene kilo diambu kedia kakako tu mama tusaye kwambuta tolongokela mwenshi na tuchigwana muna kwa bibilanga muna kalanga yawe muna kwa yubula pe ne diambu dine wa utavanga iwambota dimoseka dipashe walu vavukidi ekinjeta sekakaka kina luzingilanga emambu lutamoni lutatanga makaka zevo mama makichinsi ufute moto masimbila akaka nkutu mubabu mbenange vueza kazi kinga ikivueza yau kibene abu babuzelemo ivila pe isuka mape tondele pe mono muna kunjuhula Ok. Obrigado. Acho que entenderam alguma coisa. Vamos rever, né? Faz favor. On a compris, hein? Un mot, deux mots, une phrase. Monovila, Luvila Luame, Sim, vamos fazer Quilombo, mais uma. Bom, ele Musidamba, né? Bocolo. Pardon, Bela. Muskibokolo, Muskibokolo, Sediame, Sediame, não, Tá bom, aquilo é difícil, aquilo do Vila. É difícil. Vila. Mano, Vasco, alguma coisa? Oyandi Kavuvele, kuna mbanza kitala Utikila. kuna mbanza kitala kautikila, kuna kise kuna kingudi kanda di moshi kanda diao kilungu Muito bom. Kindieta quiser comer kindieta. T'as dit ça? Quelque chose? Ah, d'accord, pas de problème. On va avancer vite. Encore une vidéo, parce que je retarde un peu avec la vidéo, parce que c'est très important. Vous répétez majuma, vamos rouler une vidéo, au último, je vais passer une vidéo, la dernière vidéo. Bear with me. Ok, outro vídeo. É o mesmo vídeo que passamos daquela vez. Je vais passer la dernière vidéo, jouer la dernière vidéo.
C'est la même vidéo comme la fois passée, mais c'est très important parce que on doit comprendre que le sens en Kikongo, le sens du mot, c'est la prononciation. Ça dépend toujours de la prononciation du mot. C'est difficile, mais essayez d'écouter, soyez attentifs, attentive. Hapa tukwenda, hapa tukutuka kubanza Kongo. Tudoluka mambo, kubanza Kongo. Nana shushu nanga, kubanza Kongo. Yaya lefre malien, kubanza Kongo. Nana yo mayego, Ladies, mayasi, lenga mambo. Mulawa wili, letre mulawa. Voice recording Kikongo. Bula, bula, to hit or to hit. Bula, skin, bula. Bula, bula, to hit or to hit someone. Bula, skin, bula. Nkaka, nkaka, grandfather. Nkaka, nkaka, skuru. Yeah. Yala, duru, yala. Yala, yala, yala. Ekumono yala, yala kwala. To spread. Meno, chief, chief. Meno, mom. Yours, meno. Kwameno, kweno, kumena. Mvu, mvu. Eye. Mvu, mvu. Gray hair. Nkama, nkama. Barrage. Nkama. 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 100. Nkumba. Nkumba. Umbilicus. Nkumba. Luvila. Nkumba. Nanga. 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 Slave. Nanguvo. Nanguvo. Maybe. Nanga. Nanguvo. Nsongi. With apostrophe. A guide. Nsongi. Ntongi. Sharp. Ntongi. Sharp. Ntinu. King. Ntinu. King. Ntinu. Ntinu. Pace. Or speed. Ntinu. King. Ntinu. King. Ntinu. Ntinu. Pace. Or speed. Ntinu. Run fast. Dikumuka. Ok. Muito obrigado. Merci beaucoup. C'est difficile. Ça, c'est juste pour dire que la prononciation en Kikongo, très important. Très important la prononciation. C'est très important de prononcer bien le mot parce que le sens vient à partir de la prononciation. Vient. On comprend le vrai sens à partir de la bonne prononciation. Ok, on va commencer aujourd'hui la nouvelle leçon. Parce que le temps, on a le temps, alors on doit vite marcher vite. Peut-être je vais répéter, on va revoir la dernière leçon. Vamos começar uma nova lição.
Deixa-me só, vou meter isso no screen. Meter no screen, então, c'était déjà là, né? Ça se voit bien, hein? Vê se bem, né? Tá bom, né? C'est bon? Sim. Obrigado. Essa é a lição number 3. On a déjà pris. Donc, ça, c'est la troisième personne du singulier. Hein? Essa pessoa do singular. Já aprendemos o mono, ongeye. Aujourd'hui, on va apprendre o yandi. O mono si adia. Vous vous rappelez, hein? Lembra você? O mono, Yeah. ongeye. Aujourd'hui, c'est Resinga sala. o yandi. Nouns, isso está escrito em inglês, variant, ok, vão entender, vous allez comprendre après. Ok, qui peut lire pour nous, s'il vous plaît? Mamalina. Ah, attends, on peut pas faire ça. Owana osingadie. Hello, owana osingadia. Hello. Hello, owana. Hello, this one. Ça. Hello. Oyandi osingadia. Yeah. Tout bon. Papa qui dit ça? Omwana osingadie. Hello, oyandi isingadia. Je répète encore. Omono, ongeye, oyandi. Troisième personne. Omwana osingadie. Hello, oyandi isingadia. Merci beaucoup. Mano makesi. Omono singadie. Hello, oyandi osingadia. Não se preocupe, as crianças vão aprender Kikongo, assim que vão aprender, estão ouvindo também. Que pampa que pinga. Vuga mumwana ko, untekelo, vuga muntekelo ko, ulumvulu. Ok. Nengo, toma kwa toko. Omono, owanga, osingadie. Omwana osingadie. Hello, oyandi osingadia. Hello, como disse, como falamos, muito cuidado, vogal longa, la voix é longa. Hello. Oyandi osingadia. Ok. Mano Vasco. Omwana osingadie. Hello, oyandi osingadia. Utondele. Angelina, já leu, né? Tá bom. Yeah. Ok, vamos pro próximo slide. Yes. Cada aqui do Cissa. Onkento osingalambe. Hello, oyandi osingalamba. Merci beaucoup. Oyandi, la voyelle longue. Muito bom. Jambote, titondele mano, tata, que do Cissa. Esse. Onketo singalambe. Hello, oyandi osingalamba.
Yandi, Oyandi Singalamba. Muito bom. Jambote, Titondele. Ana, Nengolina. Onketo Singalambe, Elo, Oyandi, Usingalamba. Muito bom. Jambote Kike. Jambote Vivo. Nengo Tomogotoko. You can escape. Onketo Osingalambe, Elo, Oyandi, Osingalamba. Titondele, Jambote. Mano Vasco. Onkento Singalambe, Elo, Oyandi Osingalamba. Titondele. Vejam bien as palavras, regardez bien le mot. Attention avec la voyelle longue. Prestem atenção, vogal longa. Mano, Vasco desapareceu. Tá aqui do Cissa. Onkundiaku osingavutuke. Elo oyandi osingavutuka. Titondele. Ana Makese. Okundiaku osingavutuke, elo oyandi osingavutuka. Oyandi. Ana. Onkundiaku Usingavutuke, Elo, Oyandi, Usingavutuka. Elo, Oyandi Osingavutuka. Minha voz não tá boa. Okundiaku Osingavutuke, Elo, Oyandi Osingavutuka. Não vai desaparecer. Ok, vamos avançar. Muito obrigado. Merci beaucoup. Vamos botar aqui aquilo. Attention avec la voix longue. Muita atenção à vogal longa. Mano, acho que foi embora. Desculpa. Tá daqui do Cissa. Omuntu osingavate. Elo oyandi osingavata. Jambote, Titondele. Engoma Makese. Omuntu osingamvate, elo oyandi osingavata. Oyandi Osingavata. Nengwalina, pastor. Omuntu Osingavate, Elo, Yandi, Osingavata. Minha voz não tá assim. Jambote. Dona Nengo Tomogotoko. Omuntu Osingavate, Elo, Oyandi Osingavata. Vata. Justina. Vata. Vata. Vata aqui não é aldeia. Estão entendendo, né? Vata. Por isso a pronúncia foi muito importante. Aqui Vata não é aldeia. Vamos avançar, né? Lemos todos, né? Cultivando. Yeah. Ok. Desculpa aí a caligrafia aqui. Ondesimuana. Papai de Cissa, super. Ondezimwana osinga sale. Elo oyandi osinga sala. Muito bom. Jambote. Merci beaucoup, c'est bon.
Ondezimwana singa sale, porque temos sala de ficar e sala de trabalhar. Esse é vamos ver, De trabalhar. não, esse aqui não é de trabalhar. Go to Na stay, sala yeah, fica. é De sala. ficar. Elo, oyandi, singa sala. Mano, mas que esse? Ondezimwana osinga sale, elo oyandi osinga sala. Muito bom. Como é que se diz babysitter em Kikongo? Ondezimwana. Ah, você ajudou? Você ajudou? Babysitter? Hein? Babysitter? Sorry. Ndezimwana. Papa, você está compris, hein? Ndezimwana. Oui? Mana Lina, já leu, não? Ondezimwana osinga sale, elo oyandi osinga sala. Muito obrigado. Engwa Tomogwatoko. Ondezimwana osinga sale, elo oyandi osinga sala. Ah, muito bom, muito bom. Ah, o mano vai se ok, c'est pas difficile maintenant, mais je vais tentar vous ajudar. Pour moi, vata o singa vio, ok? Pour moi, vata o singa vio, ok? Papa, que disse ça, s'il vous plaît? Umfuma vata osinga vioke. Elo. Oyandi osinga vioka. Muito obrigado, merci beaucoup. Vous allez apprendre le portugais ici. Não aquece, não aquece. Onfumwa vata osinga vutuke, elo oyandi osinga vutuka. Ok. Vyoka. Vyoke, elo oyandi osinga vyoka. Engolina. Umfumo vata osinga vyoke, elo oyandi osinga vyoka. Elo oyandi osinga vyoka. Ana, toma guatocô, por favor. Onfumavata osinga vyoke, elo oyandi osinga vyoka. Elo oyandi osinga vyoka. Muito obrigado, merci beaucoup. Tutondele. Ingeta. Kata aqui do Cissa. Omwana osinga leke. Elo. Oyandi osinga leka. Well done, très bien. Omwana osinga leke. Elo oyandi osinga leka. Nengwa makese. Omwana osinga leke, elo oyandi osinga leka. Tutondele. Nengwa lina. Omwana osinga leke, elo omwana osinga leka. Pode repetir aqui, por favor? Elo, elo omwana na oyandi osinga leka. Oyandi osinga leka. Nengwa toma guatocô.
omona Mwana, omwana osingaleke elo oyandi osingaleka. muito obrigado. Canta aqui do Cissa. Omuntu osinga vivile elo oyandi osinga vivila. Vivi là, hein? Écoutez, hein? Vive lá. Língua, como é que é assim? Por favor. Omuntu osinga vivile elo oyandi osinga vivila. Ote, ditondele. Língua, Lina. Omuntu osinga vivile elo oyandi osinga vivila. Vogal longa, voix longa. Tá bom, tá bom. Oh, Tá bom, não tá falando. Não piquinho no nível. tá bom hoje. Toma gatoko. Omuntu osinga vivile elo oyandi osinga vivila. Oh, muito bom. Oyandi. Quase pessoa. Oyandi osinga vivile. Tá daqui do Cissa. Umfumu avata osinga vove elo oyandi osinga vova. Não. Uma vou ver. Elo, muito bom. Porque é presidente, então é bom lhe falar. Glória. Omfumu avata osinga vove elo oyandi osinga vova. Muito bom. Bote, tondele, mana, Dona Lina. Umfumu avata osinga vove elo oyandi osinga vova. Nengo tomoga toko. Omfumu avata osinga vove elo oyandi osinga vova. Muito bom. Jambote, merci beaucoup. Je suis vraiment content. I'm happy. Vous entendez bien, vous comprenez bien. L'important, c'est la voix longue. Vous entendez bien, la voix longue. Nós falamos, quando estávamos na preparação, já falamos, não vou repetir aqui live. É a nossa língua, temos que proteger a nossa língua. On a parlé avant d'être en direct, live. Et la prononciation, c'est la clé, en Kikongo. A pronúncia é que dá o sentido. Viram aquele vídeo? Mas na palavra é a mesma, mas o sentido só vem na pronúncia. On a passé la vidéo, on a joué la vidéo, on a vu que le mot, on écrit de la même façon, mais le sens c'est... Ok, vamos aproveitar, on va retourner, hein, on va faire l'inversion, on va faire l'inverse maintenant, l'inversion de valeur. Vamos fazer o inverso, como já adiantamos a nossa lição, vamos voltar como temos feito, vamos cumprimentar, vamos nos apresentar como de hábito. On va se présenter, hein? Aujourd'hui on a fait l'inversion des sens, mais c'est mieux, c'est l'important, c'est ça. Alors, Tata, kunanza mavimpi, Ingeta tuna mavimpi tutondele.
Tutondele tata. Kumbwa kunani tata? Enkumbwa maringi tusisa. Kuna mbanzalion izingilanga. Kuna mbanza geuzingilanga tutondele. Enengwa kunanzo mavimpi, Ingeta. Tuna mavipi. Tutondele. Kumbwa kunani? Ikumbwa malina Sofia. Kuna mbanza doble ni vingilanga. Tutonde. Kuna mbanza dabu zingila. Tutondele. Nengwa kunanzo mavimpi, Ingeta. Tuna mavimpi tutondele. Kumbwa kunani? Kumbwame mamito makwatoko. Kuna mbanza londe izingilanga. Okay. Kuna mbanza londe zingila. Okay. Enengwa. Kunanzo mavimpi, Ingeta, kuna mavimpi. Kumbwa kunani? Kumbwama Gloria Makesi. Kuna mbanza Luanda izingilanga. Ok. Vamos ouvir uma frase. On va écouter deux phrases comme d'habitude. Otele munapaka tsusu. Muntu mkwampaka. Je vais répéter la phrase. As duas. Kaka paka kotele munapaka tsusu. Kansi yandi muntu mkwampaka. Kaka paka kotele munapaka tsusu. Quem pode trazer? Qui peut traduire, s'il vous plaît? O mais velho Paca entrou na casa, no galinheiro, né? No galinheiro. A avó Paca entrou no galinheiro. Vai que disse isso? Nkaka Paka, c'est. Grand-père, hein? Hein? Grand-père Paca, ouais. C'est la poule de grand-père, non? Non, Kaka Paka, c'est le nom de Kaka Paka. Ah. Maintenant, Paka, c'est l'endroit où vivent les poules. Je peux répondre à ta question. C'est bon, c'est bon. Tu as l'idée, hein? Paka, c'est le poulailler. D'accord. Paka Tsusu. Alors, Kaka Paka, côté le Muna Paka Tsusu. Donc, Kaka Paka est rentré dans le poulailler. Manalina. Yeah. Kaka Paka entrou na casa das galinhas, né? Ou no galinheiro, porque ele é teimoso. Mas ele é uma pessoa teimoso. Filão, sim. É o quê? Dona toma toko. Kaka Paka kotele muna paga tudo. O avô entrou na. Avô Paca, o nome dele é nome dele. Paca é o nome do avô. Kaka Paka entrou no galinheiro. Mas, Kansi. Essa parte não entendi. Kansi que? Kansi é de muito com a Paca. Mas ele é o filão, teimoso, refutador. Ele é resmungão. Ele é resmungão. A tradução é difícil porque em Kikongo depende
J'ai une question. Mouna, S'il vous Mouna, plaît. ça veut dire quoi? Allez-y, papa. Mouna, ça veut dire ça. Dans. Non, Mouna. Ah, Une dedans. dedans. Mm. Mouna. D'accord, Mouna, c'est dedans. Paka. Attention, Paka, c'est pas vieux, hein, dans la langue de. Tu comprends? Hein? Paka, ici, c'est pas Lingala. Paka, c'est pas Paka. Paka, ici, c'est pas vieux. Paka, c'est le nom d'une personne. Kaka, c'est le grand-père. Alors, on est à la fin. Est-ce qu'on a des questions? Tem perguntas para fazer? A pergunta que eu tenho na lição de hoje, 3, é Fumuvata. É o Fumuvata, o Singavove, na folha que o professor mandou, não está lá olhando, está se repetir, elo, um Fumuvata, o Singavova. Está diferente. Não está lá olhando. Aquela foi a lição passada. Não, de hoje. Não, hoje não. Está confundindo. Vai ver. Eu tirei a folha no coisa, no quê? Printei a folha. Entendeu? Yeah. Uma confusão. Ok, elle dit que la leçon, elle a vu la leçon, mais c'est pas Oyandi, hein? On n'a pas Oyandi. Mais moi je dis que c'est la leçon passée, hein? C'est la même phrase, mais aujourd'hui c'est la troisième personne. C'est la même leçon. Mais ma pregunta. Le passé, le verbe au passé. C'est à la fin, c'est ele. Côte à côté, les. Ah, le papa, la phrase qu'on a dit, hein, Kaka paga côté, les mouna paga, tu vois. Ça, c'est au passé. Non. Ça, c'est présent. Il est en train d'entrer, hein. Il vient d'entrer, hein. Ah, d'accord. Ah, tu as raison, merci beaucoup, parce que côté, on dit présent maintenant, mais le même contínuo. Présent continu, né? É um presente contínuo. Present contínuo. Si je dis Wakota, hein, c'est déjà passé, hein. C'est juste parce que Wa est la prononciation, hein. Wakota, Wakotele, c'est le passé. Le futur. Sikakota. Oh, Sikakota. Elle demande le futur. Le futur existe au Singakota. Son terme auxiliaire, tu sais, hein? Tele, Mumbanzana, Kotele. Ok, ça va. J'ai bien compris pourquoi. Tu as compris, hein? Oui, c'est bon. Merci. Ok, moi, je prégunte déjà, para Mouzaï, on va s'arrêter. On va dire bonjour à quelqu'un. Titondele, mana, George, Tambode Keno. Akatunding, Kadi, Katunding. Please send me lessons as well. Manu Lubitu. Olha o nosso website está ali. Tudo está no nosso website. Vers les leçons, je poste les leçons régulièrement sur malongimagicom.com. Tondele. Ok. Tondele, muyamu yenuana mbote, tumalongo galuna. Hein?
Lutambula Lukofi Lwa. Lukofi, c'est la voix, hein. Vous êtes vraiment. On a commencé la révolution culturelle, hein. Ça, c'est la révolution culturelle. Vous, les pionniers. Hein? Comme ça, moi. Qui foi, qui pinga, pinga. Elle a pas de vie, elle a pas de vie. Bonjour, le bon ami. Pinga. Au Cameroun, allez, podemos répéter, né? On peut répéter? Kim foi, pinga, pinga. Pinga, pinga. Kim foi, pinga. Mutekolo. Oku mutekolo que muna vu. Daniel. Ok, c'est la même fois que l'extension, la continuation, on dit pinga, pinga. Donc, la culture, la tradition, bah, comment on va continuer. Mon enfant, mes enfants. Moi, si c'est pas mon enfant, mon antekelo. Mon bisneto. Si c'est pas mon petit-fils, mon arrière. Tu as compris? Hein? Oui. Yeah. Ok, ça va pouvoir dire ça, c'est bon? Oui, ça va. Donc, qui me prend pour pinga pinga. Donc, la continuation de la tradition Bakongo, si c'est pas moi, mon enfant, un petit-fils ou mon arrière-petit-fils. Tout on délai, loin de Gambote. Ngedia kasala kiambote tutondele. Tomasala. Tomasala kiambote. Pour la patience. Moi, je vous dis que vous êtes mes héros. Hein. Mes héros, hein, je dis toujours ça. Vocês são heróis, porque vocês estão a dar chapadas sem mão a pessoas. Estão a dizer que afinal a Play Congo é cool. Sim, tem vocabulário. Esse não é que Congo. Notre langue, on doit respecter notre langue, ça va continuer notre tradition. Merci beaucoup. Hein? Ok. Qui foi, qui pinga, pinga. Ukarangango kutozoa mbala musi isiwako ngankoko kalangango kalangango kutozoa mbala moshi kishiwanga nkoko. On peut une fois, alors la deuxième fois, soyez prudent. C'est votre ami, mais c'est plus mon ami. Et autre ami qui m'a dit, de quelle veste? Finto, qu'est-ce que c'est dit là? Elle parlait, ça veste. Kutuzo Ambalamosi encore. Alors, merci beaucoup. Je crois que c'est difficile de quitter. Hein. Vous voulez continuer, mais vamos. Saudade. Kiambote keno. Kiambote keno, luende Kiambote. Kiambote, lusala Kiambote, yeah. Muvinga ngina luenda voluka tukile monikatu ga. Zolo yetu katuka etwa ntete. Mosi, Ok, vamos então sair. Ok. Luenda Kiambote. Allez, bonne nuit, papa. Au revoir. Bonne